Yes, nongeye kubaha ikaze rero mwe mwese abakunzi ba Eugene Official, by'umwihariko mwe mwese mwasubscribings cyangwa se mwese mwakoze subscribe ndetse kandi mukamudahwema kugira uruhare muri iki kiganiro. Uruhare nsanzwe mbabwira murabizi, nugukanda like kuri iyi nkuru tuba twagiye dukora buri nkuru dukoze ugakora like. Mwese aho muherereye mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'umugoroba mutapfa gusanga ahandi. Na n'ubu ngubu rwose ndacyahamya ko amakuru yacu mutapfa kuyasanga ni kuko ari amakuru aba ari update mu by'ukuri mutasanga ahandi. Ngubu reka manze mbabwire nti abakunzi b'intare za Sarambwe mumanika amaboko hejuru, mumanika amaboko hejuru, muve kuri babandi bigira ngo nabantu ngo bakunda ngo iki ngo urabona nini na nini, mu by'ukuri ugasanga ni no bari gukora ibintu bivangavanze. Mbazaniye amakuru meza kuri uyu mugoroba, amakuru mutasanga ahandi, uraza kuyacika amenye ko ari buze kuba yahombye. Aya nayo ku ruhande rw'intare za Sarambwe cyangwa se rw'abakunzi ba M23. Breaking news, da breakinze mwene muzehe, nda breakinze kabisa. Mwari muzi ko hari abantu icyiciro cya mbere kisha se amaze kuba igifu yafunguye. Reka mbivuge neza mu kinyarwanda cyiza. Ubu tuvugana amakuru ari kutugeraho kandi yizewe, tugiye kubagibwira proof cyangwa se tugiye kubaha ibimenyetso byayo. Kisha se amaze kuba ifungura, ba bantu ba M23 yari maze igihe ifunze, abambere rero yamaze kuba ibafungura Kisha sa. Umubare yafunguwe turaza kugenda tubagezaho uburyo kibagomba kugera hano muri eneo za M23 nabwo muragira gute muraza kubugezwaho. Iyi ni nkuru utasanga handi hantu. Nabonye abantu muri kunyandikira muri comment muvuga muti rwose like urazikuye fighter, mutereke umwe mureke bindi byose biri kuza, nzaje mbihera amakuru, nzaje mbihera amakuru kabisa. Ibindi muzaje mugenda muri mureba amakomediyo hirya, ni muza rwose muruhukire ku muyoboro wa Eugene Official. Hanyuma uyu munsi nanone turaza kugaruka kuri tere, tugiye guhamagara umutangazaji wacu uri hara kuri tere, agiye kutubwira bya rwa rugamba, ibya bitero byabaye hano muri kano gace ka Runigi. Bwazarendo bongeye gushaka kongera gusabota cyangwa se kurasa kuri M23 kuba special force ba Hibu, I mean ba Makasike. Tugiye kumva ngo ese ibyo bitero byabo byarangiye bite, byagenze biti. Ibi tugiye kubyumva nabyo muri iki kiganiro, tugiye kuba tubiganiraho. Umutarama wacu uri haragiye kutugenda tubwira kira kitu uko byagenze, anaraza kutwerekeza ahantu bita muri za Nyabyondo, naho hazindukiye imirwano. Byamusabye amasaha atari make ku matike ya Eugene Official cyangwa se kuri transport ya Eugene Official, arasimbuka arahagera amenya uko bimeze. Aya makuru nayo agiye kugenda yatugezaho. Ikindi turagarukaho, narababwiye ni muri Nyiragongo operation zimaze iminsi ziba, usibye ko zaberaga iyo kure ku buryo mo kure hagati cyane, ku buryo abantu bari hano mujyi wa Goma no mu nkengero mutari gupfa kumenya ibyari byo. Ariko abantu mutuye hano hantu bita muri za Mugunga, mwabonye mu masaha kuva masaha ya nijoro, muri ijoro ryakeye atari riturimo, ubwo ni mu masaha y'ijoro ryo kuwa 16, ngira ngo mwabonye abarwanyi ba M23 bamanuka hariya n'amasaha turaje tuyabagezeho, bahambiriye cyitwa matekwa bro, babakubise ikintu bita kando, ibamanukanye ikintu bitwa mateka. Izi mateka kandi bamanukanye zikaba ari iz'aba FDL ndetse b'abanyarwanda agomba no gutaha mu Rwanda ku mahoro. Nanjye ngo ku mahoro nako ku nabi kuko babahambiriye. Uzamaze nise ko nari nzi ko n'uwitwa General Omega muramuzana. Byagenze bite rero sasi bya Omega nabyo muri iki kiganiro ngiye kuza kugenda mbibabwira. Ndagira ngo mbamenyeshe ko rwose amakuru meza cyane y'umugoroba umupapa agomba kumva ko yumvisha amakuru, ndetse n'umuntu wese ukurikira ibya agomba kumva ko yumvisha amakuru, nta handi ugomba kuyakura ni kuri uyu muyoboro wa Eugene Official. Mbere uko twinjira mu kiganiro nk'ibisanzwe turabanza dutumikire abadutumye, ariko mu gihe tukibatumikira nawe urasabwa kugira uruhare muri iki kiganiro nkuko mpora mbigusaba. Nta kintu kitari gukanda kuri like,
ndetse ukanagisharinga cyangwa se ukagisangiza abandi. Twemere rero tubanze tuhe umwanya rwose umutaramu wacu ndavuga Mico Myiza Damas atubwire ese Primo Health Infinity ni kibadufitiye mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, bakunzi ba Eugene Official rero mu by'ukuri tayari amakuru yacu tuhise tuyatangira, nta bindi nta kuzana amagambo menshi rwose. Tayari twahise twinjira mu makuru cyangwa se mu kiganiro mu buryo burambuye. Already rero ku murongo wa telefone mutangazaji aha ndavuga rero Sikoy akaba ari imbone yacu cyangwa se umunyamakuru wa Eugene Official uri hano muri bino bice bya za Masisi. Reka tubanze tume umwanya atugezo update z'uko ibintu byiriwe hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu bice bya za Masisi. Munabona nimero yacu aho kuri taburo mugenda mutwandikira namwe mutubwira uko aho ngaho muri byiriwe byifashe. Wiro neza Sikoy? Wiro neza tweza na maru bwara mu makuru. Hanyuma mperuka umbwira uti rwose mfasha kamoto ndimo ndirukanka nerekeje za Masisi ku zone ibintu byakomeye, hari amakuru ndimo ndakira ko Nyabyondo umuriro urimo uraka. Hanyuma tubwire urugendo rwagenze rute, wasanze byifashe bitaho ngaho muri ibyo bice? Urugendo rwagenze neza kuko nagenze Nyabyondo nsanga intsinzi nani ya M23 nyisanzwe. Kuko zero zashatse kwitokeza mu masaha y'urukera ziva ahantu bita Rukweti ziza kwataka Nyabyondo zajaga bita ku Kinyumba. Ngo baturutse ahantu bita Rukweti? Ego. Aha baza kwataka M23 ngahantu hitwa ngo ku Kinyumba. Ku Kinyumba M23 yagaza ahantu bita ku Rukokwe. Bo nabo barahantu bita ku Kinyumba mu hirya babiya batera bari kuja basheringa amasasa ahantu bita ku Rukokwe. M23 ko yaje kubakubita ibyo bitero yabishubije inyuma byose. Ubwo rero niba babisubije inyuma ubanza banakoresheje hasi ku butaka ntabwo kwara gusheringa gusa. Hari hasi ku butaka ko babirutseho babagariza abarenzo hirya hamwe bagebera ahantu bitaga za Rwibo. Duha makuru neza ariko ubundi uru rugamba rwatangiye rute, ni bande batangije urugamba, ese abatsinzwe nta mateko batakaje, rwa rugamba rwasize abaturage bameze bate? Twinjizemo neza tubwire neza atari uguhita tubwira ngo barwanye gutya na gutya, hera A mpaka ugeze kuri Z. Yes bwana manyamakuru, ababaza n'ubyo bari kugwana bose ni bamwe. Urebye uburyo batatse Nyabyondo kare bageze munsi ya defense ya M23 batari banayigera batangira kurasa amasasu. Iyo defense ni irahagana he? Defense iri ku Rukoko. Ubwo bari bayobowe nanda abo Bazarendo cyangwa ni Hibu nangwa FDLR? Oya barabaza ndibitaga uko agende kare ba APCRS. Ni APCRS. APCRS tanje n'umutwe wa FDLR. Urebye urwo rugamba rwamaze nk'igihe kingana iki? Urebye rwamaze nk'amasaha kuko bamaze amasaha byarangiye mu masaha 7 saa 6 byari bisoje babagije kure n'amasaha yashwekeye. Abaturage rero byari bimeze bite ku ruhande rw'abaturage? Navuga ko bari bamaze nibura agaheka atari gato bari mu gahenge akongera kumva intambara nk'iyo cyangwa se amasasu byari byahise bigenda bite, bari bamerewe bate?
abasirikare bo mu Ventura bahumurije babwira ati muhumure mutuze mugume muri santere ntihagire umuntu utinya, abagira aho ngaho ku Rukoko babwira ati muhumure ntibugire ikibazo, kuko abaturage bo bari bavuye aho ngaho bigira muri santere, ariko ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru bamaze kujya mu mazu yabo. Abaturage bamaze gutaha mu mazu yabo. Ubu muri make ako gace ka Nyabyondo karatuje, nta kibazo Wazalendo bazirutseho bazirengesheje. Yese bwana munyamakuru, umutekano n'ose amatara ari kwaka, abantu bari kwitembeza kabisa. Ubwo si ubwo aho za Nyabyondo ku mihanda hariho amatara? Ingo pe habaho amatara y'umunisiko yagiye isigamo, ku bwa kera abazungu bagiye basigamo aho amatara yaka, habamo na kurarega, ni umujyi munini. Ntabwo niyumvi amatara ntabonye, hari imijyi ntajya nyabonamo ya za Gashebere na za Petit Mase na za Nki. Ayo matara kwera ubwo kuko uravuga ko aho za Nyabyondo aho ngaho hari amatara bimeze neza? Abantu bahazi wenda barahazi Nyabyondo ni umujyi ugiye gufata hari Masisi ku territoire. Ukaba rero ayo matara akaba FDL zikaba na Wazalendo akaba atari bayangiriza. Ko na matara ameze afite umurasire hejuru. Ni imirasire, akoreshwa n'imirasire. Yes. Yo panosore amwe yo korodo abazi mu Rubaya, amatara yo korodo yazanye, nari amatara yo kwa korodo ni hari Nyabyondo. Ajya yaka no mu mvura, ajya yaka kabisa, igitimuko cyabaye yaka. Ubwo muri make ahora ari kwakana no ku manywa ahora ari kwaka kubera yuko ubwo ntago ajya azimya. Ku manywa arazima n'imvura akaka. Ubwo hari umuntu ushinzwe kuyakontorora uyacana? Ari kontorora kuko abayakoze ibo bazi ukuntu bayakoze, ku manywa arazima saa 11 akongera akazima, mbese kubera saa 11 za mu gitondo. Ayo matara arazima. Ubwo ni sensa ku rumuri wasanga buri iyo ubu bukeye sensa itibabwiye azimya iyabwira ngo zima, bwo bwakwira nyine itegeka ngo ni yake. Yes, ni cyo bimeze kabisa. Ubundi bwakwira ni mugoro ugasanga mu mujyi, mbese ni umujyi, ni umujyi wa kabiri kuri Masisi ku territoire. Ubwo Masisi territoire yo imeze neza kurushaho. Mbese kubera icyo Masisi irusha nuko Masisi ari territoire, ariko Nyabyondo ni nini tena n'umujyi utubutse, mbese ni umujyi muzima. Ko urebye n'ibyo kujya byaho usanga mbese Masisi Nyabyondo ni umujyi kabisa. Tuvuye rero aho ngaho uraje kamoto rwose ugakubise uwangariyemo rwose karibira tayari, urafatiyeho urazamutse uraje ugeze hano muri za Masisi n'ubundi hano muri iyi axe ya za Rubaya. Usanze rwirero uruguhana inkoyoyo, amakuru wadukuriye aho ngaho ku kibuga cy'imirwano aravuga iki, byagenze bite ko hari imirwano yiriwe ivuga ko yabaye hano za Runigi, aho ngo Wazalendo ngo bari bongeye kongera kweseya cyangwa se kugerageza kuri ba Makasike, byagenze bite by'uru rugamba? Yes, nyuma kuva Nyabyondo nahise nzamuka kuna vuba Nyabyondo ngende Gitaraganya ngera ku Gasenyi. Keze ku Gasenyi tangaza hemwe zashatse kwataka zihereye mu Nyarugerero, abahazi bazi mu Nyarugerero neza. Zatatse kuko n'abaturage bari kuva kuko turambe kubana na Wazalendo bava muri Rwanda, n'Abazalendo n'abandi bavuye za Rupi n'abandi bava ku Mutobo baza muri M23 abacyumba kinigi bari kuva muri ibyo bice bizira muri eneo za M23. Yes, yego. Nuko bizawugeraho rero bamaze kuza baratera birananirana birangira bakubise bakwita nk'imbwa n'ibisanzwe, ibyo kuvugaho unasigaye abura n'ibyo bavugaho. Usubuze ibyo bavugaho kweli? Ni imbwa sitere yaho kuko rero ko bacapa ntibabaho. Kuko niba bamaze kwisuganya mu masaha 6 kuko nari mvuye Nyabyondo mu masaha 6. Bashaka kwisuganya babakubise babonye nta kimbwa bone ku Karubanda, isoko ryaremye hari. Ubu tuvugana no bwije amahoro, nta kibazo iyo mirwano yaberaga aho yarangiye. Iyo mirwano yagizigira arangira, ubu turatekanye nta kibazo kabisa, urebye nta kibazo, kugenda nta kibazo Gasenyi tubira kwita na Gatoro. Abaturage ubu baratuje baratimaje nta ribi. Ampaye na data. Ingo pe. Naho izo bayo hirya za Runigi naho bashatse gushipota kwa nimwe iziritse ku kiziriko. None se ubundi si bya Runigi turi kukubaza? Ndimo ndakubaza ibya Runigi kuko ariho numvishe ngo bagerageje kwataka ibirindiro byaye mu 23. Yes, rero Runigi naho niho kuntu umuntu aciriraga imbwa kayishiriwe. Yagiwe n'umuntu witaze igashaka kuvuga kandi nani kiri mu marire itarava ku mugozi. Ubwo se none bishatse kuvuga iki?
buriya bana bazarendo ni imbwa za M23. oya nawe urimo urakoresha ikinyarwanda kimwe. Dore kuno hari imbwa ya M23 bifite isaha n'isaha ibo nukuri mbese baragenda bagatoroma inzara bajya bagatera udusasu na tubiri ubundi bikarangira bagasubira iyo basubira. Kandi abantu ejo bundi bari bafashe uduce tugera muri tungahe kweri? Ni nka kwa kundi umuntu yiyororera imbwa akayorora yayizitora ikagenda ikazerera tena yashaka kwifata akayifata, niko zari zimaze kuri M23 bwana munyamakuru. Nuwango muri make barabareka igihe bashakiye bakongera bagakubita bakamanura iyo hepfo. Yes bwana munyamakuru. Ubwo rero rwose ubwo ntekereza ko sinzi niba hari andi makuru wenda mashya waba udufitiye iyo muri ibyo bice mbere ko tukurekura. Bwana munyamakuru nayo makuru kabisa rero ko urege zirana imbazo M23 nano bishaka utuvugana. Yakongeza ikabakubita ikabarenza umuhasi kabageze yo hasi muri za gatoye neza. Uvuga ati igashiramo imiyaga kavuga ati ikababembereza ati muze bagira amatwi bagira n'amatwi sinzi nibumva vuga. Ubwo reka tukore kubwo uhagize igihinduka watumenyesha cyangwa se ugahita utwandikira ubwo nyine tukanategura uburyo ki turi butangemo update za mu gitondo. Yes bwana munyamakuru mukana mubijoro cyiza. Urakoze cyane. Utaramu rwose ati bazarendo baranogonotse nta kirimo ati M23 rwose ibakoresha uko ishaka niko bimeze. Twihute cyane mbere ko twakira mugenzi wacu Vincent tukinjira muri iyi nkuru tubabwira mu by'ukuri imfungwa za M23 zamaze kuba zirekurwa. Ndagira ngo manze mbibutse cyangwa se ngaruke inyuma ho nibura amasaha atari munsi ya 10 hari rero mu masaka turebe kugira ngo kanje muri message kugira ngo ndebe iyi message rwose iyi message rwose reka manze ndebe kugira ngo ibintu bigende neza. Ngiyi umuntu wanje rero cyangwa se imbone yanje iri hariya muri biriya bicano za Mugunga muri ibi bice ubwo urumva ko ni hafi na kando rwose na parike ya Virunga wapi na Nyiragongo. Arajyana icyati hari abasirikare ba M23 baraye bagenda bava mu Kirunga baza hano Igoma kuva saa 3 kugeza saa 7 z'ijoro. Muri make donke kuva ku isaha saa 3 za nimugoroba abarwanyi b'intare za Sarambwe bambukiranyaga bava muri kira Kirunga cya Nyiragongo baza mu by'ukuri bava nyine baza hano muri uyu mujyi wa Goma. Byatumye rero nkenera kumenya nti ese aba barwanyi ba M23 iryo joro byari bimeze bite bari bavuye. Biza gutuma rero nifashisha umwe n'ubundi mu ntare za Sarambwe urimo hariya rwose kando agenda rwose nkubita amakuru cyane ko aba bagabo ngo babonaga rwose ngo bafite n'abandi benshi cyane mu wampaye makuru nabonaga ko hari abandi benshi bari basaga naho rwose bari kugenda bameze nk'abababaye bameze rwose nk'abatikoraho. Ngiye kumenya amakuru nsanga muri rwa rugamba rwabaye hano muri parike ya Virunga burya bari gutangatanga mu by'ukuri izi nyeshamba za FDLR ziri kuregerageza kwiruka ziri gusubira inyuma bazitangatangisha imbunda z'imisada. Abenshi rero ni muri rwa rugamba rwabereye hano mu Kirunga cya Nyiragongo ariko ni mu bice mutabasha kumenya kuko ntabwo ari hafi aho mwari murumva amasasu, ariko urugamba rwabaye muri Nyiragongo ku munsi w'ejo bundi hashize rwari urugamba runini cyane kuko bazanye matekwa ndetse matekwa zitari nke kuko bavuga ko matekwa zigera muri 14 arizo babanukanye. Ubwo inkomerezo baje bikoreye ku biti hari ukuntu ngo bakora ingobyi ngo baje bazihetse izi matekwa nazo zihekeye inkomere zazo mu by'ukuri babashoreye babazanye kuva ku isaha rwose za nimugoroba kugeza rero masaha yo mu rukerera hafi ku isaha saa 7. Aya ni amakuru arimo kugenda tugeraho. Ejo M23 abasore ba Jeunesse Sultan Makenga mo hariya muri parike ya Virunga bakoze akazi kadasanzwe ko gusubiza inyuma ibitero bikomeye cyane cyangwa se kuburizamo umugambi karabutaka wari wateguwe n'uyu mutwe wa FDLR uyobowe na General Omega ndetse na Guillaume uyoboye Special Force ya CRAP bari bateguriwe kwata ku mujyi wa Goma.
biza kurangira ariko uyu mugambi uburijwemo kubi n'ubwiza ku ruhande rwa M23 ntago byari byoroshye bro, ntabwo ibintu byari byoroshye. Reka sasa rero sasa ibi nabyo tuba tubivuyeho, ubwo nuko bimeze. Reka sasa atugire dutya twinjire sasa ku yindi nkuru iremereye cyane, ariko ikaba ari inkuru narabwe ntanga koreje n'official tuba dufite abo kuri front line, tukagira n'aba bari mu gukurikirana ibyo muri diplomasi na politike na diplomasi. Uyu nta wundi nta handi muzamusanga ni Mutangazaji Vincent. Inkuru nk'izi rwose abazifite zigendanye na politike ndetse na diplomasi. Tuva kuri field nabariya duhita twerekeza ku bijyanye na diplomasi. Vincent wiriwe neza? Tereza Faito. Ayo maze guca impaka rwose, abantu bagenda bambwira ati umusore aciye impaka ku bintu bigendanye n'amakuru ya politike ndetse na diplomasi, muba wafashe hasi hejuru n'ibyo ubamo. Nibyo rwose mbibamo ko kazi kandi urumva abantu badukurikira babitegereje, ni ngombwa rero ko tubibamo kandi tukabibaha igihe cyose babikeneye. Inkuru nabonye yashize kuri front page ku rupapuro rwa mbere cyangwa se mu karine urimo urategura, nabonye wagaragaje ko haba ngo hari imfungwa za M23 kera kabaye Kinshasa ngo babikoze mu mitana bakibwira batanazi bamaze kuba barekura. Ndagira ngo iyi nkuru uyidutotorere AZ, utubwire uburyo ki babarekuyemo byagenze bite, hanyuma ubundi tubone dukomeze no kuzindi nkuru. Nibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze kurekura bamwe mu bafungwa M23 yari yasabye. Yego, urabizi yuko M23 yari yatanze urutonde rw'abafungwa bagera muri 700 bagiye bafungwa bazira yuko batari isano na M23 cyangwa M23 nyuma yuko Butre nabiruzi. Icyo gihe bari batanze urutonde rugera mu bantu hagati ya 700 na 800. Yego, ubu nyuma yaho baza guhurira mu biganiro by'Doha, babiganiraho baranabyemeza yuko bakwiye kubarekura batinya declaration de principe. Icyo gihe ariko ntibigeze babarekura, ariko M23 yakomeje kurekura abari yari yagiye ifata ba Kinshasa. yego, Nyuma Doha haza kuba ibibazo kubera intambara ihuza Leta Zunze za Amerika, Israel ndetse na Iran. Icyo gihe ibiganiro byimurira i Montreal mu Suisse. Icyo gihe nabo bemeza yuko bagomba kurekura imfungwa za M23 ndetse n'iza Kinshasa. Mu biganiro bagiranye ndetse no mu nyandiko y'ubwumvikane basinye hagati y'impande zombi, yaba ari uruhande rwa Kinshasa ndetse n'uruhande rw'ihuriro M23, bari bemeje yuko ubutegetsi bwa Kinshasa buzarekurirwa imfungwa 37 uko imfungwa zigera muri 500 z'abasirikare ba FARDC ndetse n'abapolisi Kinshasa yabanze, ariko yemera 137. Ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwemera yuko bufite 360 n'abangaye ba M23 bahana iminsi igera mu 10 yuko bagomba kuba barekuye, ariko iyo minsi yose ishira batabarekuye. Ubu niho harekuwe 37 uruhande rwa M23, ariko 22 mu barekuwe n'ubundi bari barangije ibihano bakatiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Cyakoze yaba ari uruhande rwa Kinshasa nta tangazo rwigeze rusohora rugaragaza yuko aba bantu baba barekuwe, na M23 nta tangazo irasohora ryemeza yuko baba barekuwe. Nuko amakuru dukesha imboni zacu ziri Kinshasa nuko abantu barekuwe mu magereza atandukanye ari Kinshasa. Iyi nkuru ni inkuru yatangajwe na Kinshasa, ariko ku ruhande rwa M23 bo nta kintu barakonfirima. Ntabwo barabyemeza, ntibigeze banatangaza niba babaye Croix Rouge cyangwa ngo bahe imiryango yabo, ariko urumva ko 22 bo barangije ibihano, ni ngombwa ko bagomba gutaha bajya mu miryango yabo. Nuko Kinshasa yitiriye yuko yubahirije ibyaganiriwe Montreal ndetse n'Doha, ivuga yuko batangiye kuri 37, ariko amazina asanzwe azwi ntabwo yarekuwe. Urabizi umwe wacukuraga amabuye y'agaciro ntabwo bamurekuye. Yego, ubwo Mwangacucu ari depite agatukana mu y'agaciro mu bihe bitandukanye, arati Birombe ntabwo ari mu barekuwe. Umwe wafatiwe muri Tanzania ntari mu barekuwe, n'abandi bafite amazina azwi. Abarekuwe ni babandi n'ubundi batazwi cyane batari bafite aho bahuriye n'ibya M23 cyangwa M23 twirwaneho ku buryo bugaragara. Yego, ino bintu uko bitoroshye. None service Kinshasa ubwo process sasa irabarekuye,
Kinshasa donc baranyura hehe mu kuza ko mbona imipaka ya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugarwa? urumva yuko no kubarekura harimo amanyanga, urumva yarekuye 22 n'ubundi barangije ibihano. Ubundi mu mategeko yo umuntu arangije igihano baramurekura akamenya ko agera mu muryango wiwe. Yego, urumva abo ngabo imiryango yabo niyo yakwiye kubona uburyo ki bagera muri family. Abo ngabo nabo barekuwe mu buryo bukurikizwa ibiganiro bya Monterey n'Ibaha, bagakwiye kuba bashyikiriza hashize n'uko bari babyumvikanye na AFM Kurua. yego, Ariko kugera umuta ntabwo turabona hashize itangaza niba yaba yabakiriye, ariko baramutse babakiriye urumva uko byagenda bakoresha indege n'ubundi bakabacyura nk'uko byari byanditse mu biganiro bajyanye ndetse n'inyandiko basinyanye hagati y'impande zombi. hanyuma service ubwo sasa reka tugaruke kuri inkuru nasaga n'uyitsaho ifungwa ry'iyi mipaka. Imipaka kubera iki yafunzwe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda? Imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda yafunzwe kubera icyorezo cya Ebola n'ubundi cyakomeje kwiyongera, yaba ari mu ntara ya Ituri ndetse no mu bice bya Uganda bihana imbibi n'intara ya Ituri. Yego, mu makuru yatanzwe ndetse bigasomwa kuri televiziyo y'igihugu ya Uganda na Minisitiri w'Ubuzima. yego, yavuze yuko bafite icyemezo cyo gufunga imipaka by'agateganyo ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. yego, bavuga yuko bashingiye ku buryo Ebola ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibya Uganda. bafite icyemezo cyo gufunga by'agahe gatoya ariko batavuze uko kangana iyi mipaka. bemeza yuko umunyekongo uzava muri Kongo akajya muri Uganda mu buryo nyine bugenda butunguranye azajya mu kato iminsi igera muri 21. bavuga yuko cyakoze n'ubwo imipaka yafunzwe imodoka zitwara ibiribwa ndetse n'ibicuruzwa zo zizakomeza gukora, ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'ubundi icyorezo cya Ebola. bavuga yuko abashinzwe umutekano, abakora mu nzego z'ubuzima nabo bakomeza gutarabiriza ariko bubahiriza ya mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Ebola. Ni ibyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima, ariko Minisitiri w'Ubuzima by'umwihariko bari we usoma iryo tangazo avuga yuko izindi ngamba zizagenda zifatwa zizajya ziganirwaho n'impande zombi. yego. Ubwo rero tayari twamaze kwa dutangira kugenda turipura tugenda twiruka. Hari indi nkuru Vincent ivuga ko muri Minembwe drone imaze kuharasa none. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'akababaro rwose ikomeje cyangwa se kubikomeje kuba bigenda biba hano imurenge hano muri za Minembwe, aho ingabo z'abarundi, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ubwo ndavuga ingabo za guverinoma ya Kongo Kinshasa bafatanyije na FDLR n'indi mitwe mu by'ukuri byakowe mu cyiswe ngo ni Wazalendo, vise bakomeje no kugenda mu by'ukuri barasa hano muri za Minembwe cyangwa se imurenge, abaturage bakahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ngaka kanya ngo imaze kuharasa n'ubundi drone byifashe bite? Ni bya makuru duteka muri za Minembwe tubwiye yuko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi ihuriro ry'ingabo zigana ku butegetsi bwa Kinshasa nk'uko wari umaze kubivuga. Yego, barashe n'ubundi dukoresheje drone kamikaze ndetse na drone ariko mu bihe bimwe bagiye banakoresera kubutera mu bice bitandukanye bya Minembwe. Kugera naho harimo umwana w'imyaka 6 wakomerekejwe n'amadeburi yavuye kuri drone. nabonye amakuru twabonye nuko uyu mwana yise twarwa mu bitaro byegereye ibice bya Mishenye n'ubundi kugira ngo yitabweho, ariko abantu bakuyeho ni benshi ndetse n'abakomeretse, amatungo ni menshi, amazu yasenyutse ni menshi nk'uko bari yabidutangaje. oya vese hari ukuntu njya mbona ibi bintu, niba amakuru bayakikira bafite bagamije iki. Njyewe rwose sinzi impamvu Kinshasa rwose batajya bavuga aya makosa yayo ikora hasi hejuru ahantu hose, kuko irarasa buri munsi, karasa buri munsi karasa, ariko rwose kugira ngo bazabone umuntu rwose ubafasha kugira ngo iki kintu cyumvikane, ndabona bikomeje kugora, kuko ntabwo nibaza ikintu ukuntu cyamara umwaka kiri kuba bari kurasa vise ukabona nta kintu n'iki na kimwe kiri gukorwa. Iyi miryango mpuzamahanga iratuje iracecetse, ukabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Impamvu ibintu bitavuga cyane bigara abantu rero yafatanye ibikorwa by'ubutegetsi bwa Kinshasa ni bande.
harimo ibihugu bikomeye nabyo bigize imiryango mpuzamahanga kandi bikaba bifite n'inyungu mu bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko arizo tujya tuvugaho uko zibitse ibyangombwa by'ubutaka bya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice birimo amabuye y'agaciro. Urumva rero ntabwo bavuga umufatanyabikorwa wabo mu gihe bakeneye amabuye y'agaciro, barita ku bushake bagakomeza nyine bakora bimwe bite ko ayo mabuye yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari amabuye y'amaraso. Ntabwo rero babivuga mu gihe babifitemo inyungu. Urabizi yuko ibi birimo kuba mu gihe Minisitiri w'Ingabo yari ari muri Uvira ariko aza kuhava ajya mu Burundi. Urumva ibyo byose rero bifite icyo bivuze mu byerekeranye n'umubano w'Uburundi ndetse na Kinshasa, kuba indege ziva ku kibuga cya Melchior Ndadaye ndetse izindi zikava Karemi zikaza kurasa Minembwe noneho zitanaza mu gihe Minisitiri w'Ingabo ari nabi. N'ibyago ni agahinda umuntu atabona nuko avuga rwose kindenga kamere. Aha, reka rero tuve hano, ariko nanone kandi tukiri muri ho Katanga amakuru arava ko ngo abanyabyaha bagera kuri 12 bamaze gufatwa bashinjwa iki abanyabyaha Vincent kugira ngo babe bacakirwa bene aka Kageni. Nibyo ni abanyabyaha bagera muri 12 bafashwe na polisi y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Katanga. Yego. Bakaba bashinzwe ibyaha bitandukanye kuko polisi yabafatira mu gace kazwi nka Ndoro. Aba rero bakaba barashinzwe bamwe muri bo ubwicanyi, kwiba, gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano n'ibi. Bakaba bafite ku mugoroba rero w'itariki 26 ndetse no mu bikerera rw'itariki ya 27 noneho bajyanwa kuri polisi sitasiyo za polisi zitandukanye mu gace ka Ndoro kugira ngo bakomeze gukurikiranwaho bino byaha batekwaho. Aha, nguko rero ngahe ibintu birakomeye. Aha, Kinshasa ibintu rwose bikomeje kugenda. Hanyuma se ngo muri Mambasa ngo ADF ngo igabye igitero, icyo gitero cyifashe gite? Mambasa nawe urabizi yuko umutwe wa ADF umeze nk'uwayigaruye ndetse na Codeco. Ubundi ku mugoroba w'itariki 27 niho wagabye ibitero bikomeye mu bite bitandukanye. Yego. Amakuru twabonye ya mbere nuko hipfa abantu bagera muri 2 bashimuta abandi benshi ndetse ukaba yashyize n'amabariyeri atandukanye mu bice bitandukanye bya Mambasa, aho kugira ngo umuturage atambuka atanga hagati y'amafaranga y'amanyekongo 2,000 kugera ku 5,000 nk'uko byatangajwe na sosiyete sivile mwa kino gice. Ikindi nuko abashinwa bacukura mu y'agaciro mwa bino bice nabo hari amafaranga bagenda bishyura kuko uyu mutwe n'ubundi ndetse na Codeco aribo bagenzura ibirombe byinshi byo mu y'agaciro ari mwa kino gice. Ya, twinjize muri Masisi rero. Twinjize muri Masisi, amakuru ufite Masisi na yahe? Masisi nk'uko Lawrence Kanyuka abivuga amaze gusohora itangazo rivuga ko ingabo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zahagabye igitero gikomeye bakoresheje drone kamikaze ndetse na drone P2 ariko abandi bakoresha ndetse n'abandi bo ku butaka harimo Bazarungu harimo ndetse n'ingabo z'abarundi zagiye zitugera mwa birariko. Yego. Bagaze igitero mu gace bita Kashete n'ubundi ni agace kugaruwe na M23 muri 2025 akaba gaherereye muri segiteri ya Oslo Banyungu. Hapfa abantu benshi nk'uko Lawrence Kanyuka bivuga akavuga yuko ibyo bitero byakozwe mu saa 8:10. Ya, ndumva ibintu bitoroshye kabisa. Ya, reka tuguha akanya rero mu minota itarenze 6 dusigaranye kugira ngo niba hari izindi update ufite nazo uzitugezeho. Uhereye kuri iyi nkuru wenda kuri iyi update ivuga ko ngo Kinshasa ngo abadepite ba opposition basohotse mu nteko, ariyo update uhera muri minota 6 mu by'ukuri dusigaranye. Nibyo abadepite bo muri opposition n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu munsi byabiteganyijwe nuko habaho inama ihuza abagize inteko ishinga amategeko Kinshasa kugira ngo bakire raporo ya komisiyo ishinzwe amategeko muri inteko ishinga amategeko cyane cyane yagenzuye ndetse yiga ku mushinga w'itegeko ngenga wo guhindura itegeko nshinga ndetse no gutegura referandumu. Uyu munsi rero bakaba bateranye bakibara guterana iyi komisiyo imaze kugeza
raporo ku nteko ishinga amategeko, abagize umutwe w'abadepite, barimo rero abagize ishyaka rya Moise Katumbi ndetse n'indi mitwe itandukanye cyangwa amashyaka atandukanye nk'uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyita. Bamwe muri bo batangiye gusohoka ndetse banasakuza, ariko abandi bataripfana batangira bavuga yuko guhindura itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukugambanira igihugu ndetse no kugambanira itegeko nshinga. Bamwe muri bo bakavuga yuko ibi Perezida Tshisekedi arimo akora arimo acamo igihugu kabiri, cyane ko ibice byamure Kivu ndetse na Sud bitazagira uruhare mu gukora referendum kubera imitwe yitwaje intwaro y'abasirikare ndetse na M23 ihuriro rya AFC-M23 byafatiwe. Bakavuga bati rero kuba mugiye gukora referendum ibi bityo bidafitwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ati mugiye gufavoriza balkanizasiyo ku buryo ibice bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kugira ibihugu bitwara cyangwa bikaba byakiyomora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo akaba ari abadepite bamwe babivugaga, abandi bakavuga bati kuba hagiye gukorwa referendum ibice bikiri mu maboko y'inyeshyamba nabyo biraha ishingiro ubutegetsi bwa AFC-M23 bwagiye bukomeza kunenga Tshisekedi yuko atifuza ko abaturage babona ibyiza, babona imiyoborere myiza ndetse banarwanya akazi kiwe. Bati no kubikora mu buryo bwo guha ishingiro ibyo AFC-M23 ivuga. Uyobora inteko ishinga amategeko ya Kinshasa nyine ni Aime Boji, akaba yavuze yuko nta mpungenge atewe no kuba aba badepite bagize opozisiyo basohotse. Mu magambo ye bwite avuga ko ibyo biri gukorwa na opozisiyo ari ukwitinya ko bitazababuza guhindura itegeko nshinga nk'uko we yabitangaje. Tugarutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ku bifitanye isano n'icyorezo cya Ebola, nuko muri Kivu y'Amajyepfo hamaze kwemezwa abandi bantu 3 bamaze kugaragarwaho na Ebola byemejwe na laboratwari yo mu mujyi wa Goma. Muri Nord Kivu hakaba hemejwe ko hamaze kwandura abantu bagera muri 11, Butembo, Beni, mu mujyi wa Goma hakaba hagaragaramo umwe, barindwi akaba aribo bamaze kwitaba Imana nk'uko byagaragajwe n'abayobozi batandukanye. Ibyo byose bikaba bigaragaye nyuma y'uko igice cya Grano moto zivayo ziza muri Rucuru ndetse no mu bindi bice bikontorwa na AFC-M23 byamaze guhagarikwa, ariko hakaba n'indi tangazo ryatanze yuko imodoka ziva nabi mu biturage zihagarikwa. Ibyo byose bikaba bigaragaza ko icyorezo cya Ebola gikomeza kwiyongera mu bice bitandukanye. Numva twasobanurira tuzakomeza n'andi makuru. Aha, bise ubwo rero ariko kutatugishize mu burasirazuba bwo hagati ko n'undi kumva ngo hari ibyahindutse ku bijyanye n'umuhora Hormuz. Mu burasirazuba bwo hagati umuhora Hormuz na n'ubu ntabwo urakundwa kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubu zongeye kugaba ibitero bikomeye muri Iran. Iran ivuga yuko idashobora kuzafungura mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibangamira icyo bita gahenge atakizwe mu bikorwa. Ya bise ubwo rero twakurekura tukaza gusubira mu yandi makuru tureba andi makuru ari buze kubagezweho. Urakoze cyane. Aha, ni Vincent Roni Mutangazage rwose. Vincent twari turi kumwe muri iki kiganiro cyangwa se muri aka kanya tugenda tubagezaho n'andi makuru rwose agezweho ndetse akomeye cyane. Ubwo rero twavuga ko rwose abantu mudukurikiye, reka tubararikire ikiganiro cyacu cya mu gitondo, aho turaza kubagezaho inkuru zidasanzwe kugira ngo utaza kuyicika iyo nkuru turimo kubategurira idasanzwe. Biragusaba rero gukora kuri like ndetse unakore kuri share, unibuke gukanda subscribe kugira ngo inkuru zacu buri ko zihageze nawe uzajye uba mu bambere mu kubona inkuru ikihagera. Hanyuma rero reka tubashimire twemwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Tubabwire ko amakuru hano kuri uyu muriro wa Eugene ari agahoraho cyangwa se ari akagaruka, ahubwo mukomeze kugira ibitotsi byiza kuri mwe muri mu buriri mugiye guhita muryama rwose. Abari gukora akazi k'ijoro muri mu kazi k'ijoro mugire ijoro ryiza. Nyagasana akomeza abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Ciao.